Banyak mainan ya kawan-kawan. Wah, ada lagi mobil bulldozer kawan-kawan. Wah, bisa jadi robot kawan-kawan. Bagus ya kawan-kawan. Kita kumpulkan sini. Wah, ada mobil sedan hijau kawan-kawan. Sedan kecil. Wah, ada sedan lagi kawan-kawan. Warna abu-abu. Ayo kita kumpulkan sini kawan-kawan. Ayo kita cari lagi kawan-kawan. Wah, ada 2 mainan kawan-kawan. Ini mobil monster. Wah, bagus ya kawan-kawan. Kita masukkan sini kawan-kawan. Wah, ada lagi truk molen warna merah. Kuning. Ayo kita kumpulkan sini kawan-kawan. Wah, ada banyak kawan-kawan. Robot kuning. Mobil bak bukaan warna kuning. Ada robot biru kawan-kawan. Wah, banyak mainan ya kawan-kawan. Kita kumpulkan sini. Wah, ada lagi kawan-kawan. Ini temannya Thomas, warna silver. Sama mobil balap. Banyak orang kawan-kawan.